byagusaba igihe kirekire kugira ngo ubone ubuso 12,000 mu karere ka Rubavu, ahantu heza cyane mu cyanya cy'Inganda, icyanya cyahariwe ubucuruzi bwagutse. Hano hose ntabwo twabashitsa kugera mu buso bwose. Ubuso duhagazemo menya ko ari ubuso 12,000 byose, ubuso ushobora gukoresha business iyo yose y'uruganda yahari, yewe gukora amapave, guturuka muri aya mabuye y'amakoro, gukora mbese iyi mitako, ubugeni bwose bukorerwa ku nyubako biturutse kuri aya mabuye y'amakoro byakunda cyane. Rwego rw'Inganda turashaka miliyoni 200 guturuka iriya hose hahinze, kugaruka iyo hirya hamwe n'izo nturusu, aho hirya ni ku muhanda. Amafaranga meza cyane, urahatwara miliyoni 200 gusa, uranyura muri GC tsindira.